That's it. Now see you, my shas. One phone hano, and I'm friend blushing. Yes, I'm ready. Better nice. I don't wanna. Shop, and that's the makeup. No, you know that to form Bokwa, mammy. We say, ye giddy sa. As an apebia muchi. When they more you may. And then up ya a hair. It is the finder that work at the assembly to me who you know. Me accept me the finder Ebesha say, wouldn't him say 20 years in ye, a free 2001, at the Babesi 2021 CJ. A quenchia see what Ghana no, and quara a free 0 to 15 years, Yashua ma oma wuno, a year 6,152 in 20 years. And quadado do away na Yashua. Now, so we should break down one. The just a year in 2018, and quada 722. 2018 in Kwao 722 and yeshirewom and I'm a car question home and yen number ketwa and to see the ano a day na National Safety Authority edia to ja omutu for e bon masijo be hu obi no ne man am na akwada ketwa not front akwara te front obi ankita no onto obi aso obi anso nimu na kwada ne nko ate ho be hu obi na otomoto so na abofra no na bi shenanim omo nse helmet no de omo nam kwa so bibia to me see ya nugu so e ka say ye obi di binam amofra no de omo ko school enti chese wodwen ho a na enkoda no so omususo na so 0 to 15 years ye de omutena ka achi na omuni say omo osan kwada seat ya ye de domu shemu na wachicha kwada no na wo shemu ebi ni ho ti obetumi ja kwada no to won mo saa kan sprinter no de na ko station akofo sprinter na abofra no chichire ntumam na oda no so ena ode ne sprinter mu ana basim enti sa kwanhia bi sa sia no 24 crown and that saying. Not 2018, just a year, 12 months. In Quadas 722. A house so near Dionumi Nuna Yashiro in 2018. It's too much. And it's a okay Cambo Musa, ye ni be 1 man, Nipa Quadabe 354, 354, be a 200, 500 near Deke Cambo Ma. Within 20 years, no, Yashin Quada and Pimusia or Hania Dionumi nu. 6,152 Ghana has say na empenyefo gusu border row 8244 akwada no open na 7 inches for akwada net na front o since akwanhye croatia airbag na eba no etumi ku akwada no inside because wo panyimum na wo se airbag no e save your chest inti akwada na eto ma body ti straight e yo wasem inti yenya hweye se okita Canada obanama akwada de ma nti na front da ye kan so na wo kɔ front so na apekwan a obetumi afa so abɛbɔ akwada ne ho ban na emunsam no na ɛda ha sei principal manager Edema National Road Safety Authority Dennis Yaribu ɔde afutu aba wɔse a wofo kita akwada de ɔmonam ya yema yeni na hɔ na yɛhwɛ akwada no yie inti sije ma menkɔ daily graphic mu na yɛhwɛ de da ha so IMF chief mission chief for Ghana has saying Stefan Rudet na wode atudwa was indications no ye o se sabo sumi sie ni IMF Ghana de ti ko hyemo ne o mode sika kakra ba ya ye de tutu ne ma no o mo sinyo me pagya ne mu na content mo krompo chense dia o mo susu no efa ye no nti de o mo hwe ne se enoma bi akeka bomu ama enoma ye kama sei no mpanyifo enkoso na o mo nye o se wo hyemu a ene no inflation enoma bo Ghana ha sei no teba fom eno ena nchen o man ni sidi ne so rasa hoode no agina eno so eye ena o man no sika die ni sika di etoto ne man so no ne totuo no ayeye agina kama eno no mo kyese saban ne ekoso aye ne seya ade a ene na ebeboa ye pa eno so daily graphic edi mo amane aba se na no kwasi na no fie da no na IMF na Ministry of Finance no kabo mu yes sem twefo hyemu a sanse wo nyina no mo de tudwenti no ekoyi a ne sa de mo ya amana base no mo nkoso na mo nye na ye nyina ye honto ye Ghana ha sei eno na nchen so no we wadi mu nkomo bebre no an post for match nipa dunsia a mo kobo hyem o UTV hodom no waka ho asem bebre no a na wo hwe katafa to so dumiensa no so a animdefo e ba no bam sikasem toto ya wo mu nimde no de futuo ma ban no ese ade bia oye ya ne IMF bo man na ba so no wo mo nkoso saa na empanyifo yi director of the Institute of Statistical, Social and Economic Research ise
Professor Peter Kote and Nadina Owo University of Cape Coast School of Business Professor John Gache and Akambo Modia Futuno Emma Bino ese onko so saa na ebeye mpa omunye no mo na Emma ensakrai no enye sharp na omanfo no enya ensunsanso no eno eye daily graphic mu no no na wo hwe the Ghanaian publisher so a owura Canada compare kwa Japan da na wo tonkra e de mane Central Regional MPP executives no CJ Chairman Kuti picture bi wo ho Chairman wo dey omode na ma story na kasa one of the papers na Chairman Kuti picture and that say wa owura Canada Japan one pointing inside so on my honey so 4th November munim Emma Dr. Baumia ewini was Central Regional also beba mu so down was mo regional executive say amotiti ho ya mo pesa mo sesa ne man sije was no oboa mo campaign ma mo disika etem akira mo be mo tumi be ya regional executives na dey aduru no so mo ne na mo fiche na mo campaign di mo obi November 4th Central Regional pay beja ho was se mo nim na musuo bomo na mama Dr. Baumia etopo ewo Central Region showdown eno eho asemo ewo the publisher ni ma say UTV say nsem no so da hake no free so ene IMF program na aye successful no eno so eda ha nti on second the Ghanaian publisher obekenkan na delegate mu na mede ba Dr. Mahmoud Baumia anya 60 years hip 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 hooray nyame sha be mena nyame nyokese wonto nkwanam wamo wani so ade hunu bia wo wampa bo bia bo ne kokom no obo ade nya so adwuma na afiwe no ne birthday no CJ wantena dem ani senka afi bia no ya na omo a aye asa omanya kwata ne ade ne nyame admo mo wato wo no ya na oni omo le proserum for na oni omo etadi na koma ba fie na oma ye party didi we do se da bi e wo so no atu na mo into Kumasi Children's orphanage home wakoche wo niema nuane mu asoto ne ade e de akoma obi e no wanka wasamom 60,000 Ghana cedis e de attach why ade in fact I would that say wudi na wudi ne kwan we so a emusra no e bebre emusra no e bebre na eno achi so nya honko a wasan so ekwa weja leprosarium no e wo enkran ha e ne ho so koye donations de nyoma ekoma wom ne nyina no eye na woda wodie no e na otu sa na mo ne ono kwa na koye ne better half the second lady Samira Baumia eka ho ekoye e na empenyefo BP no anso eka ne ho nti Dr. Baumia mo ne adwuma wae belated happy birthday e ne de ema onyame nkoso na onye okese na eno achi so no mampani dada John Dramani Mahama na okoko pie mo ewo Kumase se wo hwe ma adwuma de bi koso ho ma eno no wo mo eche se eye imams na empenyefo bi ekeka ho no wo mo adwuma de we de toso miensa national conference ekoso imams na regional imams no na wo mo ede hyehyɛ so a okopie mo so beka ya na wo twetwe mu no Owura Johnson ase dun keto ye chairman na ba join news ebeka se Ghana ha se no ta wo hwa nyoma bi e makusi abaitugo si e bi kokoso e wa bibima toy ha ne aman ni bi so a Ghana nyoma ekoso no asokra broso na wo hwa nyoma bi so esi e ma Ghana ha se no kusi si ya nyoma no de ekoso ne no echen de esi sabre na kusi ye no nti Ghana at time bomb so amankrofo abo pani ye chia ne sa na eno na omampade dada Mahama ekopie mu wo conference yase no na wo kye se omode omatu abanfo na MPP fo a omo antie na so no se nyoma koyie no enye so bi nkonkotu aban wa na so bi mfa basabasa yo da bi wo se bibie ni a yemfa ekamamika binya adwuma tumi no kwan afa so ma nipa ne tumi no we fa sa kwan no so a na waje tumi no e de fini nsem nti se so obi agina ba bi keka kuku sem ne ade eno enya kwan pa no nti omampade dada Mahama monikasa mo eburu ayade nti eno so ho asem e wo daily guide ha se yama bobo bi so e de ama ho na Kennedy Japan san so kire so be ma nipa bi show down we de enye Central Regional Executive so CJ was say members of parliament emrasebedwafo bi ni asofo bi no ma wo mayi wo mani mo airtel candidate bi a wo nam ekeka asem wo so obi ade nyene ntwa ne nsunu mu CJ ese bibia ni anwa so be kwa emrasebedwani no I then waso wo papa yi sa brand ya me kai pa na me wo me former station hodum nti da in the last campaign na honorable Alfred Obin ye wo bibia ni anwa so be kwa no CJ na me wo bibia ni hodum na ye papa yi Canada Japan oba ho
chese obaye fans obaye campaign man no ni ade me kai pa chese na enyasem kuma ewo bibia ni anya so be kwai hodom ti era Alfred Obimboaten ena credit chese ono papa we campaign a waya ma no the waya ma no honorable Alfred Obi tumi fafo fro bi ka che ne say monkoto mfa ma Dr. Baumia na ayasumbe se ono Kennedy de okasa dodo wasi ase no to so de abato na kona wie ya so down no MPs ni bi any ministers ni bi on fan che wom enti eno so eho asema ha wasi he's bitter asa odi ya pa ewo niema bia ekoso no onim de ti a MPs ni bia anyina aforget no ya omu nyina so no enina na mumfiche nti CJ Daily Guide mu amane eno no na Justin Kodia Frimpong MPP General Secretary ni foni da ha wose album election albums no ho omo ediakọ nti no candidate ni nyina obia ensa akane album no so ho asem Daily Guide achim ewo ha ti CJ dia ye dia abna sa onim sa o China me adoma ena Liberia womo to abano to mapa ochina na me adoma ena omanfo mo Liberia womo to abade yi omampani fufuro ya ka say dia omampani George Weah ni chemu aye she papa e dey betimi aka no so the best unim sa Liberia omo wo 2,471,617 registered voters. Omo mbeto abano. Be 2.4 million registered voters. Ena omo beto abano. Na we ye facts kakra na pese me de ma. Budget a omo de to abano. Ye 91 million US dollars. 91 million US dollars. 91 million US dollars. Yeah. Any budget omode to abano we information registered voters 2.4 million. Wow. Yeah. Wow. Information when you free National Elections Commission Liberia for womo abato jumaku womo honum na menya information when you free Liberia womo 46 registered political parties. 46 Sikandi deserve 46 party na 98 na deserve 46 registered political parties ewo Liberia almost 5,890 polling stations na yekan ochina ba no mba beto no nipa obehunu womo ewo ballot paper no so omo ye 20 and 20 contestant ballot papers so 20 emumienu pe ena ye ma 20 no emumienu ena ye emma enti just by way of information from Liberia ya kase na ya ujima ya name senior one osai cameraman okay any info no mo de beba info no mo de beba enti yan fan paibo enter Liberia for His Excellency George Weah all the best. Say okay. Say I'm for next and to us on adwuma no why on beto aso. Yeah ka say there former president Ellen Johnson Sirleaf ne vice no. Okay. Ne vice no. And as you say warma George Weah. Okay. Chase pa. It's an so man for do no afuse say George Weah buy no. On share that memenda no me share that ne team na on ye video call. Na me share mining Liberia mining and me who say na say Ghana had the na say abrochire pa eti wo mo kire say efi airport kokrom no be 2 hours. Wow. Echen ekwan on be fa so free airport aba krom ho no echen achiama kwan ya so be fie kwan na we kwanza so contest bi wo and e dey heavy o CJ